Patiseta Service. This is the United Reform Media Channel. We are grateful to have you here at the Masifandina, Hamujimuka Karuna. Badira for Barry Tuse. For the Tifatahore, Harry Tom, Harry Fitz. I can't remember what TV Barry. Harry Tom, Barry Fitz. Nari Tom, Harry Fitz. So, but the service is that I didn't tell you more. Then the one guy I review of the check, the lead taller mona, I celebrated it to a pay. Can I get to amen? Romans chapter 13. We are going there. In the next joint service. Verse 8. Okay, so the Ratura Buena Parimea. Verse 8. This is a Navamola to Moto High School Ratana. Hobane Yaratan Baba Miki and Apit de Mola. Hobane Lao Eri Musikiwa Feva, Usikiwa Bulaya, Usikiwa Utsa, Usike wa Beamupa Babohata, Usike wa Lakata, Nto Ya Emon, Lahai Melau, Efili, F.A. Sadente, Iakarin Polelo, Ena Ere, Rataway Mujolka, Witata. Lerato haleti wa habu motohambi ala swaro lerato haleti wa habu motohambi kimo lerato ile mpeto ya mura sana wonderful. Kaulo ki apili timana ya bofai fitala timana ya shumer balamansu ana arin ki ena taba yori ukyomu yena yori blele la nyona ki wa mudimo olesedi me hauli fifi uona na hanyane ha rebela hore rena dukokwano leona atrenza maya fifi tem releshano me arietse kanete imbaretsa maya lesedin joloka ona olesedin Rena lukopano hammoho memadi a Jesu Christe moro wa haye arikhatswa ibitsotle harare harina sedi reitetse menete ayo horona hari kulela libisarona mudimo wa tsepeha ulukile ho swarla dibe me orikhatso go khopo botle harulela hore harina sedi ro yetsa leshano melinzulona haleyo horona baratu ba rentseriane jolo tlo go bolela se o se dumelang re etsa jolo ka go kopana le ba Kriste ba ka le fatseng lotle ha re bolela se o se dumelang ka go sebedisa boipolelo ba tumelo ya bo Kriste yo kitla e bana ke kope putego e ba le ka moroga ka go sa le ka moroga ka pele ka go bina se fela ditemana tse pedi se fela o sana 107 to mo ya o halalela mo ya wa nnete wa tshesego
Lo Gesù Cristo morona a nosi. Ele mora na waruna. Yeye mtu kama tamu wa halala. Ya sifuki moro sana Maria. Ya kusomba toko metenya kwa Pilato. Ya tazitwe. Ashwa apato. Au kusoma matuka rehele. Atuhaba funga sasa za barabara. Anulala la kolimo. Anulala tsohong. Lele tona da mo mutati amata kosen. Me utate. Utatula ba pinande ba shule. Imela homa ya halala. Imela le tereki ya Kristo halala. Ya karatsan kopa ya halala. L'histoire de Yannick, l'histoire de Yannick, et vous pouvez voir comme il Amen. On s'en a tout été.